ngicela ukuthi ulokhuza ngilinda mfethu lo mfana mfethu ningaveli nimgubho ningaveli nimgijimise uyabona amlinde mfethu sifike mfethu sithi kusemqwaqwade uyabona umuntu nje ngifuna semgwinye lapha eThekwini. Okay, ngifuna semgwinye abuye ngakuthini abavele vele ngakuthini. So sikwazi ukuthi mali kule nto esiyicabangayo emcimbi eqondene nathi sibe nabo abantu mfethu nathi abangobhuti yabona. Nje ngihlele kanjalo ingakho nje ngidedele lezi insizwa uMhlovo noShilisi ukuthi beye engomeni yakhe ukuthi sibe isikhimu esi-strong ngapha yabona. So ilokho manje isikhathi sokulwa vele sisekho ugazi sengilihlwithile selingamnini. Ziningi izinto esezenzekile ezingibeka njengomuntu vele oyilento edinga abantu. So isikhathi sokulwa manje kumina sisekho nje vele ngicuphe ikhala ukuthi la ngenze njani la ngenze njani. Ngabe usebenzile lapho, ngabe usebenzile lo muntu une-network kakhulu uyamdinga impela. Ma uthi khona indlela impela uqinise impela uqinise. Kuhle ngoba vele naye sike sathi ukukhuluma umuntu ongathi uzojampela ngapha eGoli ufuna ukuza ngapha eGoli. Khona into afuna ukuyenza ngapha eGoli. So ngiyacabanga ukuthi kwakho ubudlelwano nomuntu ofana naloyo ngiyacabanga ukuthi kuzosebenzeka. Wendoda wendoda. Yabona manje mfowethu i9 selingatholakala noma yini manje. Kubi mfowethu. Kubi mfowethu kumele uthole ama-bodyguard. Kubi mfowethu ngoba ngitshena. Ngeke vele mfowethu ukuthi unyaka nonyaka. Ngikubatha wompeki khona kuzovela. Uthole ama-bodyguard ndoda akwazi ukuyiqala manje lento kanje ngoba ngonyaka odlule wenze nje. Ndoda ngicela ukuthi ulokhuza ngilinde